petu lekciju Indija i Kina. Indija, plodno zemljište koje obuhvata dijelove današnje Indije, Pakistana i Afganistana, posebna je kultura u dolini Inda. U impresivnim planskim gradovima vođen je prefinjen način života. Istraživačima su mnogi sadržaje kulture još nepoznati, kao što je pismo koje se služili danas uglavnom ostalo nedešifrovano. S vremenom su na tom prostoru nastale moćne države, visoka kultura i vjerske religije. Civilizacija u dolini Inda doživjela najveći uspon između 206. godine i 1900. godine prije nove ere. Ulazila je tada u red prvih velikih civilizacija, uporedila sa Mesopotamije i Egiptom. Juna je zavisla od bradivog zemljišta koje su navodnjavale velike rijeke. Sa kulturom u dolini Inda dovodi u vezu veliki broj naseobina. Najznačajniji Mohendžo-Daro i Harappa vjerovatno su bili prvi planski izgrađeni gradovi svijetu. Presjecile su široke avenije i uske bočne ulice. Prostorne kuće raspoređene su u rešetkastu šemu, imale su više prostorija, kupatila sa kanalizacijom i odvodom za smeće. Javno kupatilo osim velikog bazena imalo je pojedinačne kabine pa i neku vrstu saune. Stanovništvo je pripremilo drvidima, osim radnje po zavodu za eksploataciju nekih ruda. Trgovina je sa okolnim područjima Persije i Mesopotamije bila razvijena i posebno značajne za ekonomiju čitavog područja. Pod nama nejasnim okolnostima ova civilizacija oko 1700. godine prije nove ere doživjela su navrat. Stanovništvo nastupilo većinu važnijih gradova. Zatim možemo vidjeti sliku Mohendžo-Daro i ima pečat iz doline Inda. Predstave životinje, ljudi i mitskih figura propraćene su uzorcima do sada nedešifrovanog pisma. Zatim prelazimo na vedski period, oko 1500. godine do 500. godine prije nove ere. Sredinom drugog milenijuma prije nove ere u Indiju, preciznije današnji Pendžab, sa sjeverozapada su prodala indoevropska plemena Ajišci. Bronzani mač i bojna kola obezbijedili su im premoć nad starosjedijacima Dravidima, uzeli su indoevropski jezik, sanskrit. U porječju Inda osnovali su nekoliko država koje su predvodile rađe nekadašnje plemske starješine. Po Vedima najstariji spomenik u sanskritske književnosti i osnovnom izvoru za proučavanje ovog razdoblja indijske istorije period od oko 1500 do 500. godine prije nove ere naziva se Vedski. Zatim možemo vidjeti kartu Indije za vrijeme vladavine kralja Ašoke, koja je vlada od 265. do 232. prije nove ere. Kapija velike stupe u Sančiju. U Sančiju u centralnoj Indiji nalazi se reprezentativan primjer graditeljstva Ašokinog vremena, na njenom završetku urađen mnogo kasnije. Magada, oko 8. vijeka prije nove ere velike urbane države razvijaju se na tlu sjeverne Indije. Oblast Magada prevladala na ostalim regionalnim silama do 4. vijeka prije nove ere poslije bezbrojnih ratova. Pod vladavinom dinastije Nanda izvedeni su složeni radovi na sistemu za navodnjavanje i stvorena jaka vojska. Centar države nalazi se u gradu Petaliputra, današnja Patna. Maurijsko carstvo dinastiju Nanda svrgnuje sa vlasti Chandragupta, osnivač Maurijskog carstva, 321. do 185. godine prije nove ere. Veći dio današnje Indije prvi put našao se pod upravom jednog vladara. Napravila su poljoprivredu i trgovinu njegov unuk Ašoka, 265. do 232. godine prije nove ere. Posljednji značaj vladar Maurijske dinastije. Jedan je od velikih vladara starog vijeka. Carstvo je dostiglo teritorijalni maksimum, razvijala se umjetnosti i nauke. U graditeljstvu su isticale stupe, to je svetilišta. Ašoka se je predvratio na budizam i posvetio miroljubivom životu. Širio je budističku vjeru širom Južne Azije. Poslije Ašokine smrti carstvo je slabilo i u narednim decenijama zapadlo u stanje nereda. Nastajale su i gasile se manje značajne državice i dinastije. Uceli su put novoj velikoj dinastiji Gupta, koja je 322. godine prije nove ere u sjevernoj Indiji stvorila moćno carstvo. Zatim imamo Ašokine lobove. Motivi 4 lova Ašoka je uzeo za simbol carske vlasti, danas je to zvanični grb indijske države. Decimalni sistem. Indijski matematičari su u 1. vijeku prije nove ere osmislili sistem sličan decimalnom, koristili su različite znakove, a nulu su savršili kao fiktivni parametar. U sabiranju množenju brojeva iz Indije se taj koncept proširio na arapski svijet, a kasnije na zapad gdje se nalazi u temelju sistemu brojeva. Prelazimo na religiju i kulturu Indije. Istorija vjerovanja i religijskih ideja naroda Indije veoma je složena. U mnoštvu pravaca i sistema izdvajaju se hinduizam i budizam. Hinduizam do danas glavna vjerska tradicija Indije, gradio je strogi sistem kasta. S vremenom su Šiva i Višnu postali glavna božanstva hinduizma. Učenje o reinkarnaciji kada duša umrla od sebe u drugom tijelu i nastavlja postanje, usmjereno je spasenje pojedinca. Budizam pripoveda da ako ljudi težnju ka nirvani, savršenom prosvjetljenju u stanju bez strasti i neznanja. Povezana sa religijom je i najznačajnija pisana ostvarenja Vede, Manov zakonik, spjevovi Mahabharata i Ramayana. Zatim možete pričitati zanimljivosti od 500 slonova. Prelazimo na Kinu. Kineska civilizacija razvijala se dolinama rijeka Huanghe, to je žuta rijeka i Yangtze-Kiang, velika rijeka.
Ove rijeke s vremenom su spojene velikim kanalom, još u neolitu Kinezi su gajali proso i pirinače i uzgajali životinje. Takav način života predstavljao se izjedlačko stanovništvo. Na kineskom tlu razvijala se moćna država i civilizacija visokih dostignuća. Kosi za proricanje pisma, u stvari to su lopatice neke životinje, često su korištene u kineskoj tradicionalnoj medicini. Pitanje koje se tiču budućnosti bila bi urezane u kosti, a odgovor je nalažen u naslovnim pukotinama. Svjedočanstva su izgleda ranog kineskog pisma. Sadašnji oblik kineska slova dobili su za vrijeme dinastije Qin 221. do 206. godine prije nove ere. Godine 1716. objavljen je riječnik Kangxi, koji sadrži preko 46.000 slovnih znakova. Za punu pismenost potrebno je znati između 3 i 4.000 znakova. Konfučije od 551. do 479. godine prije nove ere. Učiti, a ne misliti, jalovo je, misliti, a ne učiti opasno. Za vrijeme dinastije Shang, u vremenu oko 1600. do 1100. godine prije nove ere razvijeno je masovno limenje bronze. U to vremenu ostalo i drugo veliko dostignuće, razvijeno je pismo. Nezavisno od Sumerana, točak je također kineski izum. Među prvima u istoriji koristili se konje za vuču. Otkrili su način izvlačenja svile od laka na čaure sviljene bube. Civilizacija bronzanog doba na kineskom tlu bila je društvo sa krutom hijerarhijom, sa kraljem njegovim klevesom na čelu. Narod je vjerovao da kralj posjeduje božansku moć koju je naslijedio svojih predaka, čiji su duhovi mogli da oblikuju život dolazećih naraštaja. Dinastiju Shang porazila je dinastiju Zhou 1027. do 256. godine prije nove ere. Posljednja dinastija Kina je tada usavršila tehnologiju upotrebe gvožđa. U tom periodu nastalo je konfučijanstvo, a razvijen je sistem državnog uređenja koji po izvjesnim elementima posjeduje evropski feudalizam. Država Zhou raspala se na veći broj nezavisnih država, međusobno zavađenih i zaraćenih. Niće poslije dugotrajnih borbi konačno 221. godine prije nove ere pokoriti narod Qin ili Qin, stvorivši tako kinesko carstvo. Za vrijeme prvog cara Šuang Qina 221. 206. godine prije nove ere uobličeni su zakoni carske Kine. Zakonodavstva Qina suprotstavlja se načelima sinovske pobožnosti i carske dobronamjernosti. Isticali su se da interes države važan od interesa pojedinca. Prvi car zalagao se za sprovođenje tog zakonodavstva. Uvedeni su zakonodavni principi koji su u Kini danas na snazi. Ukidanje neke vrste feudalnih posjeda, standardizacija pisma, ustanovljanje mjera za težinu i dužinu, kovanje jedinstvenog novca, pojednostavljivanje širine puteva. Poslije ratova za stepskim narodima sa sjevera car je naredio gradnju velikog zida. Bila je to prva faza izgradnje velikog kineskog zida, koji će biti dograđivan u 15. vijeku za vrijeme vladavine dinastije Ming. Građeni su i putevi, dužine više stotina kilometara radi brže kretanja vojnih jedinica, zatim palate, mostovi i kanali. Smrt Qin Shuanga značila je brzi slom dinastije. U nemirima je spaljena i dvorska arhiva, čime su uništeni važni tragovi jednog vremena. Dinastiju Qina slijedi dinastija Han. Vladari su Kinom preko 400 godina duže bilo koje dinastije. To dugo vrijeme bilo ispunjeno uspjenim politici, osvajanjima, ali i kulturi i tehnologiji. Glavni grad Luoyang bio je najveći grad tadašnjeg svijeta. Među značajnim pronalascima izdvajaju se papir, instrument za lociranje eksperimenta epicentra. Zemljotresa bio je to s druge strane vrijeme nemira, pobuna, uzurpacija prestola, intenzivnih posljednjih godina poslije dinastije. U njima se one ugasile. Možemo vidjeti kartu Kine dinastije Han, 206 godina prije nove ere do 220. godine prije nove ere. Besmrtni car. Kako je stario, car Qin Shuang postavio bi se u tajnu besmrtnosti. Inicirao je 212. godine prije nove ere izgradnju sopstvenog muzoleja. Prema opisu istoričara Sime Chena, u grobnici se nalazila maketa carstva sa rijekama od žive i mehanizmom za regulisanje plime i osike i zamkama u kojima bi stradao svaki udes. Nedaleko od pogrebne odaje, koja još nije iskopana, stajali su vojnici od Terakome u prirodnoj veličini, te bi branili cara i poslije smrti. Car je umro 210. godine prije nove ere, tragajući za ostrvo Pengla i na kojem je prema vjerovanju borave besmrtnici. Prelazimo na religiju i kulturu. Kinezi su nebesa poštovali kao najvišu silu, pa su državu nazvali nebesko carstvo. Božanstvo neba podizali su hramove s krovom u vidu kupole, koji su prekrivali crijepom od fajansa ili porcelano plave boje neba. Poštovanje predaka i danas je prepoznatljiv vid kineske kulture. Od 6. vijeka prije nove ere širilo se vjersko i filozofsko učenje taoizam. Uz konfučizam, budizam i kinesku narodnu religiju postao je s vremenom jedna od 4 velike kineske religije. U religijskom smislu suština taoizma je postizanje besmrtnosti meditacijom, alhemijom ili magijom. Osnivač taoizma bio je filozof Lao Tse Konfučija.
6. vijek prije nove ere. Bavio se etičkim pitanjima. Naglasak je stavljao na istinu, pravdu, pristojnost u ophođenju, poslušnost prema roditeljima kao i na valjenu vladavinu. Budizam je u Kinu počeo predirati početkom nove ere. Kao i svim državama koje su nastale od velikih rijeka, Kinezi su bili dobri poznavaoci astronomije, matematike i medicine. Učavali su kretanje nebeskih tijela i mogli da predvide pomračenje sunca, mjeseca i pojavu kometa. Poznavali su kalendar, znali su dužinu sunčeve godine, ali su vrijeme računali po mjesečevoj. Pronašli su barat koji su koristili samo za vatromet. Kina je domovina porcelana. Još u 8. vijeku prije nove ere izgrađivali su porcelanske predmete izuzetne finoće i visokog kvaliteta. Veliki kineski zid. Njegova gradnja počela još u 3. vijeku prije nove ere. Radnje na velikom zidu od cigle, kakav vidimo danas, počele su 1484. godine prije nove ere, dug je preko 2400 km. Sad je prelazim na papir. Pronalazak papira po predanju pripisuje se jednom dvorskom činovniku. U vodu je natapao kor dubovog drveta i bambus, presovao drvenim tučkom, presušivao suknom tako da su od drveta ostala vlakna. Dobijen je lagan i jeftin papir, pronalazak je brzo prihvaćen, proširio se na islamski svijet i kasnije na zapad. Kalendar. Za vrijeme dinastije Shang nastaje kalendar utemeljen na zodijačkom krugu sa 10 nebeskih stabljika i 12 zemaljskih grana. Kada se uklope, stabljike i grane formiraju ciklus od po 60 dana, odnosno 60 godina. Predstavlja osnovu današnjeg kineskog kalendara. To je bilo sve oblasti Stari istok. Hvala na pažnju.